Okay, today we'll solve 30 degree and 60 degree. That is the value of trigonometric ratio of 30 degree and 60 degree. To require 30 degree and 60 degree value here. The trigonometric ratio of 30 degree and 60 degree value equilateral triangle la ma sa pen here. The two A, B, C, D. Equilateral triangle to angle line 60 degree, line 60 degree, line 60 degree side na here. Ana hin hichi equilateral triangle la over here. Head you to hin left A, B, C, B and equilateral triangle na tidio. Apa na chu angle si ai ke bong ka ti ya chu then angle A plus angle B plus angle C 180 degree hi. As you angle some property here, angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 degree each. Chung to head them within. Let us draw one perpendicular line. Let's name it AD. AD perpendicular to BC. Perpendicular symbol here. Okay. Draw AD perpendicular to BC. Perpendicular draw po pawala chun AD hin BC hin ni so hop nya hop khan cha ama sa so mai BC hi 100 ni bang chu to BD pa hi BD ho to ho now 50 ding khatang hi DC yong hi 50 ding divided into two equal parts hai na chu aba na hi he diu chu pham ta na chun akat tam ja chu la chi bisect hi a chu angle 90 degree ding angle 90 degree ni get angle ADB is equal to 90 degree ding ama ki hulwa equal to angle ADC 90 degree di so ka isi to me diu abale hechi 90 degree par right se na ya triangle ni ne jo na in triangle ABCD and ACD angle AD equal 90 degree number 1 number 2 amati triangle ni ju compare di ya chu 90 degree la hi ta chu 90 degree hi ta abana hi sa yo si ki bong A B to B C to C A ki bong hi ya chu he ju side chu A B is equal to AC mati ne side ten yong ki bong na S tu te ale amati ni dinga chu a ki bong chu phemo dang chu ta AD equal to AD common side ti dang chuna ale hichi ai chang thum ho po ba la chu pi theory mo te ala chun triangle ABD is equal to congruence to triangle ADC RHS right hand side congruence as theory ma chu ma ti congruence tai chan chu he po po wa le hin aban hi num an ma hung num ta chu ma tin hi chan chu hung hi po po wa le he di kha chu phem ta le BD hu beta BD chu BC ke kha he di chu ke de BD is equal to half of BC abana kha ko he di kha chu DC yang khu half of BC di chu an he te now angle A equal to 60 degree and angle BAD is equal to 30 degree ama half is angle A half equal to half of angle A that is due chung se phal chun no hai la kai pai mo da suppose ang la da suppose AB equal to 2k na da AB 2k la ka te ang dan na let's take 2k la wala hin piung se tam te ala hin ale BD hi ama ke khasi sira ka se banga chu kai 2k hi ale ang 2k ya 2k ni ke khat na cha pas la chun 2k ang hi 2k sa yo se ki bong equation bo na azuma ka pia chu na la chi ke he ta chu hi ke pha na chu hi chi ama te ni angle ki ba pha na chu angle khat pa bo hi BAD bo hi ala hi to hi do he de khat hi 30 degree umtai ke he de he lai 60 90 masang plus sa man 80 degree di sune ke ding aba na hi chai ve na chun AB chu 2k hi ale but
BD is half of BC cho na BC cho 2k ya am k lo ne 2k ha le chun BD equal to k ta chun na ta chun sai ta chun ana BD k ha le chun wa e hon he lo ju phang mo ta le ji yong k ta he ji yong he k ta to hi asam pa k na lo or chu k na lo ya chu ibiti no ri ham te e ho lo chu to hi now we can use by using by Pythagoras theorem ga mangote Pythagoras theorem man wala chun asa pen je phemo tele ab square equal to bd square plus ad square ama angle khala ba bo ko beta so ki bang ya chu agi ba ya chu bang ka pa bo ko be tan hypotenuse square lo chun khala ngati ni square sum chu ki bang chu ala ab square al mo tele 2k whole square bd phemo tele k square ad phemo tele k lo lai ad square 2 to r 4k square equal to k square plus ad square. Therefore, your ad square will be ad square equal to the 4k square plus will become minus k square. So that now 3k square home tacho. 3k square home malahin. And ad square equal to 3k square halahin. Abala nga boletin AD equal to square pi lang nga si do ale root 3k square lang ito taas. Nako. Ra cố gắng nào để bóng đối để chỉ ta bóng một cái. Biết là. Lại. Ada chỉ cả sai sai nga. Chỉ ta AD to root 3k square là equal to root 3 ading nga so root hi chu. Abala k square nga yung hi root hi ahi ya chu en sa da re nga chu square k na la chun root 3 k hong ri ta cho en sa chu root 3 k hong ding cho la ka bol mo chu pai mo pen hi lai root 3 k abala sin cha lo ta he hulu ta ba de nga sai lo te je còn nó cái đó bây giờ không đồng cái đó chúng ta không hiểu bên không học bên học bên Good spec nha. Dạ rồi. Then by using trigonometry ratios nó hỏi được cho tự chỉ cho nó này là sao Rồi đi. ngắm khi nào Cái tiền lại rồi. con tôi là cái đó là chỉ cả sai rồi hết sao rồi nè cả sai rồi thế nè anh xem vào đấy video online à đến cái này là gặp tiêu anh tôi chú amang hết tao mang hết phải vào chú then by using trigonometric ratio we can use 60 ông này 30 ông này phải vào chú angle liu sai liu hết phải vào chú angle liu này phải vào chú sin 60 degree 60 degree ai gì sin 60 angle kalang kala an het angle agiti po bola kala an lang hi base ju get na sin 60 degree to some people have perpendicular by some people have hypotenuse 2k ai là wala bn thì thế na là ju ad ya mo ta le root 3k ba chu k sa le root 3 sin 60 degree to root 3 ama sa sin 60 degree ba ngi ti chu root 3 chi piti ndom da tu nya kho da ta chu aba na sin 6 sam sin hai tao cos ong ho ro diu sin cos tan 60 degree cot 60 degree cosec 60 degree sin cos tan cot sec ong ho ro diu na sec theta 60 degree na ho ro diu so ju example ka bol bongai sin bongai no bol king cos kan bol be to hai cos phamo te kali brown hair base to pai nga k hypotenuse to 2k k sa le pai 1 by 2 tas no ho pe ju tan chu phamo tan permanently break perpendicular chamo te le root 3k by base to k sa le root 3 so hi
le ho lo phat le hin he cha 60 degree ho lo tan to hi 30 degree pa cho an tia le question in sin 30 degree so then by using geometric ratio at ding sin 30 degree de lang hi a base da to hi a base ta so sin 30 le some people have perpendicular chung ding hi bd hu le ta so some people have nai patra chu ki khelo di chu ba an na bd che phamo ta le k bh phamo ta le 2k ale k sa le 1 by 2 sin 30 chu 1 by 2 sin cos 30 degree chu kali brown hair na base chu chi pa hi ta chu chi angle on rang chu √3 k by sin cos kali brown hair hypotenuse to 2k k la k sala le √3 by 2 hi chu sin cos tan cosec to na holo so ke diu chu tu ni hwa hi kha be hola 30 degree le 60 degree hi tain ai thailo ho in aba comment na hin pe na hola ka gan ham ipti ham feedback ho yo si chu nin he sa divin team na ka ni tu ni hwa de nga chanan cha ta de ki bonga ki bol ta ka thim moi sam tha na bol ki ti as